byakurangiriyeho uzajya hanze. Icyo nakubwira, iruka, hunga. Leta irakuvumbura, usibye na leta bari aborera amafaranga barakwica. Umva muceceke, bwira bano bapolisi bamva inyuma, cyane Kajugunyu. Tuza bakase mu isoko, binjiye muri mall iri hano, binjiye muri parking, twise tubabura. Ntabwo dushaka abasifiri babigenderamo. Imodoka yarongera sohoka, barongeye basohokeye inyuma, we birukanka, binjiye muri parking iri ahantu, Kajugujugira babura, imodoka irangira sohoka. Rekura Warden, turakurika. Imodoka yageze imbere irahagarara, imodoka irahagaze, imfungu iracyarimo imbere, kure y'imbunda. Turi imbunda uburyo bazifashe, babigishije kuzikoresha. Ibi filime twereka amaboko yawe, afanda Foyini Warden. Mugire mwicenye mufate. Umusore baramuzengurutse, kureba mu modoka, umusore yarigize. Suspect nawe uri mu modoka, ubwo nukekwa, turukekwa ahantu ari. Yasigaye hahandi binjiye gato muri mall, yahise asohokamo yihuse cyane, kandi yarakiri kubavugisha kuri telefone. Urebe filime, hari imodoka yisiza, umusore ayireba yambaye imyenda ya polisi, Rachel Mills. Umusore avayo yitonze cyane.